Crvena prašina se dizala u vazduhu dok ekspedicija polako silazi iz kapsule. Luka, mladi inženjer i pilot misije, prvi je stupio na tlo Marsa. Pod nogama mu škripi pesak, a oči se privikavaju na hladnu, crvenu svetlost koja obavija planinu i ravnice. Tim se okuplja, svi u skafanderima, gledajući horizont. Ne mogu da verujem da smo ovde, šapne jedan od naučnika. I ja, ali pogledajte ovu površinu, doda geolog, pokazujući neobične formacije stena koje deluju gotovo pravilno, kao da su oblikovane rukom, a ne prirodom. Luka fotografiše sve predmete dok tim postavlja prvu bazu. Satelitske antene, solarni paneli i komunikaciona oprema, sve mora biti savršeno postavljeno da bi misija bila uspešna. Ali dok postavljaju opremu, neki članovi tima primećuju nešto neobično. Male svetlucave tačke u daljini koje se pomeraju između stenja, a čini se da nestaju čim se približe. Svi pokušavaju da objasne fenomen, igra svetlosti, prašina ili nešto drugo. Luka osjeća hladan žmarac niz kičmu. Ovo nije obična pustinja. Osjeća da Mars čuva tajne, skrivene ispod crvenog peska, nešto što će možda promeniti njihov pogled na svet. Ekspedicija završava svoj prvi dan postavljanjem kampova i proverom opreme. Dok se sunce spušta iza horizonta, Mars svetli u narandžasto-crvenim tonovima, a Luka i tim shvataju da je ovo tek početak njihove avanture. U daljini, senke stenja čine da se površina Marsa čini živom, skrivajući misteriozne strukture koje tek treba da budu otkrivene. Sljedećeg dana ekspedicija kreće da istraži mesto gde su videli neobične svetlucave tačke. Dok prolaze kroz crveni pesak, geolozi primećuju da pesak postaje finiji i ravniji, gotovo kao da je neko pripremio teren. Luka vodi tim, srce mu kuća brže dok se približavaju horizontu. Udaljeni obris pokazuje neobičnu strukturu koja deluje savršeno simetrično. Zidovi od crvenkastog materijala, nepoznate teksture, neobičnih uglova koji izgledaju potpuno veštački. Nije prirodno. Ovo je građevina, šapuće geolog, zastajući da je fotografiše. Svi u timu osjećaju istovremeni hladan žmarac, osjećaj da ih neko ili nešto posmatra. Luka odlazi bliže, skafander škripi na pesku, dok dodiruje površinu strukture, primećuje sitne urezane simbole, nepoznate, ali precizne i pravilne. Čini se da nisu pisani bilo kojim ljudskim jezikom, ali imaju ritam, obrazac, kao da nešto pokušava da komunicira. Dok tim postavlja opremu za analizu, kamera snima pulsirajuću svetlost koja izbija iz jednog od zidova. Svetlost se menja, širi se u talasima i svaki talas izaziva blagu vibraciju tla. Luka osjeća kako mu se pod nogama tresu čizme i oči mu se privikavaju na neobičan narandžasto-plavi sjaj koji lebdi unutar zidova. Moramo da budemo oprezni, kaže Luka. Ne znamo šta je ovo, ali sigurno nije prirodno. Ostatak tima klimne, ali svi su zaintrigirani. Ovo otkriće je možda prvi dokaz vanzemaljske prisutnosti na Marsu. Dok se sunce spušta, struktura baca duge senke preko peska. Luka fotografiše i zapisuje sve detalje u dnevnik ekspedicije, ali u pozadini iz senki se pojavljuju mala svetlucava svetla, koja polako pulsiraju, kao da nešto unutar strukture diše.
Ekspedicija završava dan postavljanjem privremenog logora u blizini, ali svi znaju, ovo je samo početak misterije koja tek treba da bude otkrivena. Sljedećeg jutra tim ekspedicije postavlja prenosive skenere i antene oko misteriozne strukture. Luka pažljivo povezuje uređaje i uključuje sistem za praćenje elektromagnetnih i radiotalasa. Odjednom, jedan od skenera zadrhti, ekran prikazuje slab, ali ritmičan signal, nešto što liči na puls. Šta je ovo? Pita geolog prilazeći ekranu. Ne znam, ovo nije prirodni fenomen, odgovara Luka, dok primećuje kako se signal ponavlja u pravilnim intervalima, gotovo kao da pokušava da komunicira. Tim pokušava da pojača signal, a ekran se puni neobičnim svetlosnim šarama. Svetlo pulsira u plavo-narandžastim talasima, a svaki puls izaziva blagu vibraciju u tlu. Članovi tima osjećaju neobičan osjećaj nelagodnosti, ali i uzbuđenja. Ovo je prvi dokaz da struktura nije prazna. Luka pokušava da dekodira signal, ali svaka analiza vraća samo uzorak koji izgleda kao nepoznati matematički obrazac, složen i precizan. Dok pokušava da pronađe značenje, svetlosni puls iz strukture postaje jači, a male svetluckave tačke iz senki dan ranije sada se kreću bliže logoru. Nešto je unutra, šapuće jedan član tima. Nešto što nas posmatra. Luka gleda kako svetla lebde i pulsiraju u skladu sa signalom i shvata da struktura možda komunicira direktno sa njima. Dok noć pada, tim postavlja kamere i senzore oko strukture, nadajući se da će uhvatiti obrazac signala. Ali, kako mesečeva svetlost osvetljava crvenu površinu Marsa, svetla i strukture postaju intenzivnija, pulsirajući ritmom koji deluje gotovo živ. Ekspedicija završava dan analizom podataka, svi sa jednim pitanjem u mislima. Šta ili ko šalje ove signale i zašto je odabrao baš njih? Sljedećeg dana tim ekspedicije odlučuje da uđe u strukturu. Luka vodi put kroz uski ulaz, svetlo njihovih lampi osvetljava zidove koji su glatki i hladni, gotovo metalni na dodir. Unutrašnjost je tiha, ali pulsirajuće svetlo sa spoljašnje strane sada se prenelo unutra, obasjavajući hodnike u plavo-narandžastim nijansama. Dok hodaju, primjećuju sitne urezane simbole po zidovima. Niko ne zna njihovo značenje, ali obrazi simbolizuju geometriju i ritam koji deluje smirujuće, ali istovremeno pomalo zastrašujuće. Jedan od članova tima postavlja senzor na zid i primećuje neobičan fenomen. Zrak u hodniku vibrira u skladu sa svetlom, gotovo kao da diše. Deluje živo, šapuće Luka. Nije moguće, ovo je struktura, a opet deluje svesno, dodaje geolog. Kako napreduju, dolaze do velike sale sa centralnim stubom svetlosti u sredini. Svetlost pulsira ritmom signala koji su uhvatili s polja. Na podu se pojavljuju senke koje nisu njihove, lagane, lebdeće figure koje se povremeno stapaju sa zidovima. Luka pažljivo snima sve na kamere dok tim postavlja prenosne senzore. Ovo je više od građevine, kaže Luka tiho. Ovo je možda komunikator ili čak čuvar nečega. Dok izlaze iz sale, svetlosni puls u stubu se pojačava i ispunjava hodnik, a Luka osjeća neobičnu toplinu kroz skafander. Svi shvataju da su ušli u prostor koji nije samo struktura, već aktivni sistem i da ih on posmatra, reaguje na njihove pokrete i prisustvo. Ekspedicija završava dan postavljanjem logora unutar strukture, pripremajući se za analizu signala i planiranje sljedećeg koraka. Svi znaju,
Unutrašnjost skriva još više misterija nego što su mogli da zamisle i svaka odluka sada može biti presudna. Sljedećeg jutra ekspedicija nastavlja istraživanje unutrašnjosti strukture. Luka vodi tim kroz hodnike koji sada deluju još uži i zamršeniji, a svetlosni puls stubova u sali iz prethodnog dana prati svaki njihov pokret. Dok proučavaju zidove i simbole, član tima Milan naglo nestaje iz vidokruga. Milan, viče Luka, okrećući se, ali hodnik je prazan. Kamere koje su postavili beleže kako svetlosni puls treperi crveno i širi se duž hodnika, kao da signalizira nestanak. Tim se uznemireno okuplja, pretražujući svaki kutak, ali Milan nije tu. Posle nekoliko minuta on se pojavljuje na drugoj strani hodnika, dezorijentisan, gledajući u prazno. Njegovi pokreti su spori, a glas mu trhti. Video sam svetla. Nešto je unutra i prati me. Luka odmah shvata ozbiljnost situacije. Ovo nije obična građevina. Struktura reaguje na njih, možda čak i kontroliše ili manipuliše njihovim kretanjem. Dok se tim povlači u širu salu, svetlosni puls se pojačava, a senke na zidovima sada izgledaju kao da lebde i prate ih, gotovo ljudskim pokretima. Svi osjećaju hladan žmarac niz kičmu. Ovo nije samo istraživanje, već igra živih senki i svetlosti. Luka odlučuje da se uz pomoć kamera i senzora zabeleži svaki detalj kako bi kasnije mogli analizirati reakcije strukture. Ali svi znaju jedno: struktura nije pasivna i nije bezopasna. Prvi incident je pokazao da je svaki korak opasan, a sljedeći pokret može otkriti još veće tajne ili izazvati još nestanaka. Sljedećeg dana tim ekspedicije odlučuje da istraži jednu od najsvetlijih sala u strukturi. Dok hodaju, Luka primećuje uredan objekat nalik kameri, postavljen na postolju i okrenut prema centru sobe. Kamera je napravljena od nepoznatog materijala, svetleća i hladna na dodir, a oko nje pulsira energija koja se širi kroz pod i zidove. Ovo nije obična kamera, kaže geolog dok je pažljivo pregledava. Izgleda da beleži nešto što mi ne možemo vidjeti, možda čak i nas same. Luka povezuje prenosivi skener i primećuje talase energije koji pulsiraju u ritmu svetlosti koju su ranije primetili. Svaki puls utiče na vazduh u sali, lagane vibracije kroz tlo i svetlosne senke koje se pojavljuju na zidovima. Čini se da struktura reaguje direktno na njihovo prisustvo. Dok tim proučava kameru, svetla u sobi se pojačavaju i stvara se plavi i narandžasti svetlosni talas, lebdeći iznad poda i zidova. Članovi tima osjećaju kako ih energija gotovo privlači, kao da žele da ih uključi u neki unutrašnji proces. Milan, koji je ranije nestao na kratko, primeti kako talas svetlosti oblikuje figure, kao da su senke živih bića u strukturi. Oni nas posmatraju ili pokušavaju da nas upozore, šapće drhteći. Luka shvata, ova kamera nije običan uređaj. Ona je interaktivni uređaj unutar strukture, verovatno komunikator ili čuvar energije, i može biti ključ da razotkriju misteriju svetla i pulsirajućih senki. Ekspedicija završava dan analizom signala i planiranjem sljedećeg koraka.
Tim mora odlučiti da li da aktivira kameru ili pokuša da pronađe izvor energije unutar strukture, ali znaju da svaki sledeći korak može biti opasan, jer struktura posmatra i reaguje na njih. Sledećeg jutra ekspedicija se vraća u centralnu salu strukture. Svetlosni pulsovi iz kamere su se pojačali preko noći, a lebdeće sjenke sada izgledaju kao da imaju sopstveni oblik i pokret. Dok tim postavlja senzore da snime energiju, jedna senka naglo iskrsne ispred Luke. "Pazi!" viče geolog, ali senka se povlači kroz zid, nestajući kao da prolazi kroz čvrstu površinu. Članovi tima primećuju da senke više nisu samo figure, počinju da imitiraju njihove pokrete, gotovo kao da proučavaju ekspediciju. Milan osjeća hladan talas niz kičmu, dok svetlosni puls ubrzava ritam. Oni prate sve što radimo, šapuće on. Luka shvata da struktura više nije pasivna. Energija i svetlo reaguju na prisustvo tima, senke lebde i formiraju figure koje izgledaju poluljudski, ali sa izobličenim crtama. Čini se da žele nešto da pokažu, ali Luka ne može da shvati šta. Tenzija raste kada jedan od senzora počinje da se ponaša neočekivano, beležeći talase energije koji se stapaju sa senkama, stvarajući efekat gotovo kao da senke komuniciraju sa kamerom. Ekspedicija odlučuje da se povuče na trenutak, ali Luka zna da će morati da razume prirodu ovih senki i energije ako žele da nastave istraživanje. Svi članovi tima osjećaju strah i uzbuđenje. Ovo otkriće je veće nego što su mogli da zamisle. Dok se povlače, puls svetla postaje intenzivniji, a senke lebde sve bliže izlazu, ostavljajući ekspediciju sa osjećajem da struktura nije samo građevina, već entitet koji posmatra i uči. Svetlost u centralnoj sali pulsira jače nego ikada, a senke lebde oko članova tima, prateći svaki njihov pokret. Luka shvata da je došlo vreme da pokušaju komunikaciju sa entitetom koji kontroliše strukturu. Tim postavlja uređaje koji emituju lagane svetlosne talase i zvuke u ritmu energije iz kamere. Senke se sabijaju u sredini sale, a zatim počinju da odgovaraju svetlosnim pulsovima, stvarajući obrazce koji izgledaju kao da formiraju signal. Oni pokušavaju da nam nešto pokažu, šapuće Luka dok snima svaki detalj. Jedan od članova tima primećuje neobične figure unutar svetlosnog talasa, kao da se senke stapaju u oblike nalik ljudskim likovima, ali i sa pomalo izobličenim crtama. Dok pokušavaju da dekodiraju puls, senke se približavaju, ali ne napadaju. Naprotiv, njihove reakcije deluju kao instrukcije ili vodič, usmeravajući tim kroz lavirint hodnika. Luka shvata da entitet želi interakciju, ne sukob. Tim sledi svetlosne talase do sobe u kojoj senke staju u obliku kružnog obrasca. Svaka senka pulsira u ritmu kamere, a ekran beleži energiju koja deluje živom, ali inteligentnom. Luka dodiruje senku koja se približava i osjeća blagi vibracioni talas kroz ruke, kao da entitet potvrđuje kontakt. Na kraju sesije svetlosni puls se smiruje, senke nestaju u zidovima, a tim stoji zadivljen. Luka shvata da ovo otkriće nije samo naučno, ovo je prvi dokaz inteligentnog života ili entiteta na Marsu. Ekspedicija završava dan sa osjećajem neverovatnog uspeha, ali i sa jasnim razumevanjem da struktura i njene senke kriju još mnogo tajni koje će tek biti otkrivene. Ekspedicija se vraća u kamp izvan strukture, noseći snimke, podatke i neprocenjivo iskustvo kontakta sa entitetom.
Luka posmatra horizont Marsa, dok sunce baca narandžasto-crvene nijanse preko pustinjskog pejzaža. Tim je uzbuđen, ali i oprezan. Šta ćemo sa ovim podacima? Pita geolog. Ako objavimo, svet će poludeti. Ako ostavimo tajnu, rizikujemo da neko drugi otkrije i ne zna kako da postupi, odgovara Luka tiho. Svi se slažu. Otkriće je previše veliko da bi bilo ignorisano, ali dovoljno opasno da zahteva oprez. Dok razgovaraju, senke i strukture više nisu vidljive, ali puls svetla iz njihove prve interakcije i dalje odzvanja u snimcima, podsjećajući ih da entitet postoji i da posmatra. Luka zapisuje u dnevnik. Ovo je tek početak. Struktura i entitet ne pripadaju nama, ali sada znamo da nismo sami. Mars nosi tajne koje čekaju da budu otkrivene, ali moramo postupati mudro. Ekspedicija odlučuje da ostavi strukturu netaknutom, ali planira dalje istraživanja, koristeći naučne metode i oprez. Dok se kapsula priprema za polazak, Luka posljednji put pogleda prema crvenoj pustinji i svetlosnom stubu u daljini. Njegovo srce zna, Mars više nikada neće biti obična planeta, a oni koji dođu sledeći morat će da se suoče sa istom inteligencijom koja sada mirno pulsira pod peskom.